Babane akariba kanjende ne wondi ankomoge shikopo katigene West baraba itro kirona rwana muthoro mene kini mutaratura kuthira nchobi ndegene wa thoira bakwa nombete kwethe kingende ne nturu ya kanjae kuringana na karibane ati nchobi ndegene wa thayo mbete kwethe gitongoro kuruwa ni antu baraba imenya wabakaria bario sabuiria sub chief na antu baraba kwenda sabuiria na sub chief wao kuringana na kariba sub area Titus Kiremi sub chief Jose Kagendo Papa Andela uraningi na mwakura sub area na John Kimathi Chike na mukurongia wete akomenyeka tamsa ni babara bombete kwetha bakiruga nchobi ndegene wa thonto renwe akajae ntatira twamukirite na ati karibane bombere kwethira bakiwata mitongi 30 nchobi ndegene wa thoko sub chief na bomba kwetha bakiwata mitongi 20 kwa sub area Oni twatanirete na kundi turonere nchobi ekuthuka ko muntu ambere kurua nchobi ko ichabueria Titus Kiremi muntu baile injose chabuchibo muntu batatu Ikagendo Ofafa Omorunge muntu obana ne Andela na nore Andrete chabueria mware muntu batano ne Kimathi Chike John ibo bakorwa nchobi muntu batandatu Imusa ando bombonde ibotorita metongi kwao na totrima wachike kerwa othai na to yari kore na monki na nenda kora bamo barabatigwa chabuchibo torita metongi kwa mwakorokie na chabueria noe ibabarua na mwakoro na motoni okie torita metongi ate chabueria torita metongi 20 na batu wetu watanirete na kundi ituthorone tuure nchobi na tomba weta tore antu batatu tomba kuwa mbuke barine na community yomba utura yonthe na ya baeta onge ko batu itukuromba twawe inya ithirikari itwatarete leta le maro ne tigi etereta kugira nchobi nao kana tuka